Ngini kendo pandal apa. Bye bada. Let's go. Halo perlok bara. Apring sngu bahab yang yapi syakani ke YouTube channel ke jonga. Ba mentakas ngi ngabun kam bah fil aktivi ams ngi sajan te kumne bej mangi kentai. Tengah kam lapor ban ring video baru sis ngi nadu bang kitia adu menta. Ba menta ngala dengan shudap sum. Bat ngala ready la de ban le chayau. Bangabun kam ban bat ngadon kam ban le jing tia hayau. Te kapor menta ka de kapor lai beje. Bat sin beleng shani menta kasni ka kalong dum bah bat ka kriat bah ka sin beleng te namar kata kadaw ngaru ngala pongs ad bah bat ngala ready bah bat ngan saya syampat bat pi bat ngan ring video biang undang ngala apoy hayo te mentang ngalit nyo. Bye bye. Ngini kendo pat ndal apoy hayo. Bye bada. Wanted a UAP. Bad hakapor bagadang kre ngala ayo ban ring video kendiat kumba piu i menta. Nganta shwada umni favorite sunscreen jonga. But bur sa uni u concealer ubang ngajumlin banta mo tang kendiat ngata namar banda ya kini ki blackheads ki badan ha kini ki ngap jonga. Batang kumnehi ngeladap nganta biang sa uni u lip liner. Shwa banta lipstick mo ngata shwa da uni u lip liner. Kani ka final look jonga. Ba dengan shim no ya kapla ngan led nyo. Ba dengan shim no saya ka shawl na marbam takasi kalong kreat si shahi ka sumbedeng kumni kumba play i ngal adan halinti. Ba poy hang ni hakit sakaban parking ki kali. Bat mentaning kong ngan late hakawi ka dukan na marbang amut bandit hit school bag na kabantai kun jonga. Bat nga klam yo ai na kandi ka dukan te kumba play i mentamo ngalit hit jing hit. Ibon haki dukan bang ngalit hit handai kan lap bandung video bat ngadang long le rain du haki jakaba long public te na mata kadaw nga shuyo tang kendiat bat haswa bang ngalit paino asying ngalit bam shwa da u shana bakloy uba nga da bang bat uba pensachi sya habang ibam ya uni u shana bakloy te fi i kumne mga bat iparlok jonga giwan hakan di kedukan. Bet kardu kaji ibang jong ni ushana bat kini ki alu muri ki alu shop